بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام ولا نستعين إلا إياه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palagungan sing kami hakam Islam, Alhamdulillah. Yan kamu imaalok kamu waktu ini. Ini sabin waktu na to, long ta, kimugdan haamoy in malam Isnin. In liawayan niyon long ta, malam Ahad. In dua waktu ini insyaallah ta'ala na amoy nimbi mga paglintalintahan na mo sa Evan sin pindwa ko ini. Banghaon no lang ta amin makasakap insyaallah ta'ala amin kakitaan nyo kami karuha ini screen sin amin TV na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in pangadjian na to limabay amoy in tungod pa ibadat lang ta amin pag ambil ay sambatan ko sin bahasa sin Malayo atawa pagwudu lang ta atin niya wala kita nakaig ding ha amin pagsutsi limbang sinamuin paganggaw ta sin kita sin daakan sin Allah Ta'ala papagibadat. Manjari hawaktu ini lang ta imbiya mga kiatubtuan sin ini pangadjian na sin nakauna amoy in kiawin pa inamin tungod paparkala pangadjian hikatu al-maddatu salisa fi kayfiyatil wudu. Amoy in pangadjian hikatu insyaallah ta'ala ini hi patarang sin guru nato pindua ko inamoy in tungod paparkala pag hinangon kamunalan niya na ininihinang nato katantan kawiaksan nato sa sumagawa kaunhan nato inibiya mga ini ipakita hakataan bang biya din in luparagbos si pagyanon pag wudu biya din ituod siya insyaallah na muna hitokbal ko na maripa ini pindwa ko isay kalim nading o siya manalam salam amoy in hi patarang na niya kato tanikatan insyaallah palito paddal siya na itong sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga tangungan hakam Islam amuin lang ta di magbati laol di madjaka sarta kimi kita sa programa sing kami di Hanidaw Islam pagnanan sing kami pa inatadhabon insyaallah subhanahu wa ta'ala induman ini na laong tawiya dagbos continuation sinamuin maudu bakas namo na laong ta kaya explain sinamuin limabay amuin biasin domini katwa na malam ahad no insyaallah subhanahu wa ta'ala ang panakapin-kapin ng mga long ta sugpat sin maudu amon na dakayray na sin kami palihadan sin pagwudu. So biyaya ko inshallah subhanahu wa ta'ala mga palangon hakam Islam i-demonstrate na mo ang katon yung katan inamon long ta hantang sin pag-ayil amon long ta nakaagada sunna kaya bayta sin mga pukaha kaya wa ding hamoin long ta kakahinang hantang sin pagbudo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun piatat ng sin kasahabatan niya beta gato sin mga kasahabatan amun kaya masahan nila kita nila na hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan sin long tapagbudo diha ini kaya baita sin mga ulama long na muna inhantang sin pagbudo long na anyada al ina an yaminihi in amkanahu dalik inini lang taha masana kauna mon kung pabiasin namon pag elsing kita ni biyayaon naon nagripo ta katwa na pansul lang sin basa sinog natin ya sa nadya kita magsipot sin namon lang tagripo yaon na maasag na namon tuwig bihang katwa na di na kita kaunahan
kumawa sili-sili atawakan kumawa amon pastan-pastan niyaon. Doon na kita magdaos biya na amon gripo. Alhamdulillah ina doon na matakula si Allah subhanahu wa ta'ala lang tabi tagbus. Natin niya mahayangin pag-elsing kita ha masarap to biyayaon. Compare pa amon nakauna katuan ha. Sumagawa na on tudok to na magpakausali sa kita mga long taluluunan. Besin pastan-pastan. Atin niya kumawa kita tubig dayan himutang pamuluunan niya do amoy din amon long ta usalon ta. Atin niya hipag-ail ta amo yan. Na in kabay tadihay nilong na in himutang ta in amin luluunan dapit mon pa amon tuuta. Bang sa pamakakausan ta in mga ramikyan ngadto. Doon tayo himutang parapit patuoy namon luluunan pag-aailan ta. Mga sa pamabiyang pastan-pastan. Wayakul ang pamamung siya lang na bismillah atin na magbismillah siya. O siya magbismillah na ang pa niya hiasag na intuwig mon pa amuin lang ta duapad lima niya sarta iban niyat niya magudo magsutsikar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-usan pa niya hugasan in dua lima niya makatu. Hugasan in lima makatu. Atin niya sin hugas amuin lang ta patimuron para yawunin paghugas. Sa kaula-ula, naghugas tuod kaw yaw, naglano kaw, iwan mo inlom mi, ding harwa pad lima mo. Dang harwa lima mo. Amo yan to, buko na bunlong taba sa una hadya. Dahil magsud sin pagudo, na magsud si. At inahugasan ta marayaw, inamun pad, 2-5 yaon, biya sinamon ausan proper hand washing ka, ha mga long ta, sila yan, mga nurse yan long tabi hayaran to, mga kadoktoran mong sila maguno, paghugas sin lima nila. At sa kung sarapat, patimuron. Amo yan to in kabayaan sinakamaisdam. Na pag-ustan to hugasan namon 5 ta makatu laong sin mga fukaha sumayata madmad salasan ang pa na siya manggumgum makatuwi sab siya. At manggumgum na siya. Harap pa simod na makatu panggumgum niya ang pa niya laong ta hibulain namon tuwig halom siya simod niya. Tiap-tiap hati niya gum o siya manggumgum na hibulan niya namon tuwig maon pa amuin laong ta tampat amon napatut pagulahan. Amoy adto. Naman dyan mga palonghames namin sumuno, sumaistan siya, kati na magulo siya. Maghanggit sin tuwig, pailong. Hanggit niyan tuwig, pailong bihayan. Ampan niya hisunga, makatu. Bamikyan, makatu. Amo yan ito'y nahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumao siya bihayan tuwig haliman niya. Panya hisud palam sin ilong niya. Ampan niya hisunga, makatu da isab in lang ta in paghanggit iban sin pagsunga sinamon tuwig din hailong. Pag-usad do mga panuhama Islam, ang panyahugasan, sumayag sila wajhahu, ang panyahugasan in bayho niya. Maghugas in bayho. Dahil hamuin puunan sinamon lang ta buhok niya, o dapit pa. Tiubuan sinamon buhok. Buhok niya, maun pa amon diha, dapit patuktok kinagatuan na, pataas-taas niya. Banghaon mo timubuin namon lang ta buhok mo, naroon ka tumagna, maghugas sin bayho mo, kabyaksan, sampay maun pa amuin lang ta, papungot bubang ko tanga pungot. Bangoy pungot mo naman hadya pa amon bawa sinamon long ta. Tako tay ni. Amo yan to ha. Nabang tanga pungot mang bilin hawasin pungot mo na tubtubhad to namon hugasan mo. Yan to namon long ta kahabaan. Sinamuin paghugas sin bayho tubtub maun papungot. Banghaon mo namon long ta hinumtuban sin pungot niya didto ilapayon mo wasaon mo in long ta bayho mo sampai papungot. Amo yan to namon haba niya. In lakbang niya isab hapag long ta paghukasin bayho diha mo in uno to katuan biya mga yusan mo to termen to diha po unang sintay nga ini pangka lang ikatuan Jackson na muntay nga tay ni diha ini tagnaan mo sampay marisab pa mo in pangka pahan si pagsab sintay ka mo at inaamo din lakbang isab sinamon bayho hukasan mo amo yan to mga palakon ha ka Islam ha amo yan to na pag-usad tulong na ang panaysab ayag silo salasan hugasan niya makatu in paghugas sin bayho makatu yadto yadto nakata na inamon fardo iban sin sunna amo yadto manjari ang panaysab hugasan in 5 tuo tumagna ka ring 5 tuo sampay maripa amon taas na ini katuan bukton na ini ha mari damit yan makatu ini hugasan mo sarta law na mukhallilan asabiahu amo in husayon niya inamon gulamay niya ini. Mang siya maghugas na maripa amon 5 niya sampay maripa bukton niya ini, tubto maripa siko niya. Sampay laong ta gulamay niya ini, lapay niya unuhon, lapayon niya unuhon, husayon bihayan. Oh, yan to.
Pag-uus na rin hatuo, ang panaisab, sublihan niya, ato subli, hukasan niya, amuin tapit palawan niya. Biya na sinamon na hinang narapit patuo. Dahil halima, husayo ni namon di wala may, sampay maripabukton, mari na pa amuin lang ta, siko ini. Amuyan to in lang ta, paghukas. Paunahon to ang papalawa. Manjari, uwas din habukton, amo na in pagsapo na sinu. Pagsapo sinu, mas hatan wahida. Sa pumakaminsan hadya, tagnaan din diha amo in dapit pa amon unahan sinu ini, ang panya papanawon. In liman niya, mari pa amo in lang ta, taykod mari sinamon buhok niya, mari papukay ni katuan ha? Mari. Pag-us, ang panya hibalik ni sab mari patuo, banghaon in pagtag-tag-tagnaan niya. Haon na tagnaan, siya po, ibalik niya madtupamuin. Hapunan, tag-unahan niya. Amo yan to, ha? Biyanihantang mga pangangam Islam, kumakita tubig, sa pama, basa, doon hamon di matayon, ang patahipilig ka, tuwam yan, ha? Hisong, ibutang ta rin diha ini, ang pataparaga nun, mari pataas, sampay mari pabuli isin po kaya mun, banghaunin na mo lang, tahina po sa simbuhok, ang pamuhibalik na isab mari, paamon tagnaan mo yan to. Amo yan to in long ta kakahinang tungo pa. Ini ni long na makaminsan di pagsapon na yan. Makaminsan bukon makato. Amo ra ini makaminsan. In posid to makato na. Na manjari ang panaysab niya sa puhan in dua taingan niya. Dua taingan niya zahiran wa batinan. Daing naman hatay kud sintay nga sampay pa amuin lawom sintay nga niya ini. Huwasan niya to. Bima bakya min balalin piyadayhi. Dahil mga amon nakapin basa doon harwali man niya, amo yadto inhi hukas niya patayngan niya, dahil hatay kud sampay palawm sinamon tayngan niya. Amo yadto in lang takakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walaw nabang sopa maway na nakapin basa doon haliman niya, makajari niya baguhon. Atin niya hukas basaon na magbalik in liman niya, hasupaya mabasa kaukasan niya, intay nga ibasin, palawang pakwa. Amo yan to, mga palawhamay Islam. Manjari, insumuno, amo na hukasan niya na in sikin niya rapit pato, tub-tub maon pa, buko-buko. Tub-tub, pa buko-buko. Jari, ang panya isab hukasan, in sikin niya lawa, tub-tub na isab pa buko-buko, awos, amo yan to hinapusan lang ta sinpag, lang ta hukas. Natin niya, yan to na hinapusan, siki, tumagdaring hatuko, sampay palawa, sampay pagbuko-buko. Amo yan to in hantang sin pag ayil, long taha aturan na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demonstrate kato si mga kasahabatan. Haway ta nila, long taha, kitab na basta ta, di hamuin, biaktol hi Sheikh Abu Bakar Jajairi katuan ha, Minhajul Muslim. Naman dyan yan to, mga palawhamay Islam, pag-usap doon, natikpod na yung pag-ayil, uwas na rin hasiki, sumayakul ang pasyamamung ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Amo yadto in pagbasahon puasin pagwudo nasabot ta kain yadto hati niya yadto in kakahinang nakatana inding ha mga pardo iwan sunnat lang takakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dalil tariha ini mga palawhamay Islam, amuin lang takakahinang biasin demonstrate tahin noon. Sabab kaya riwayat, bundato di Ali radhiyallahu anhu, nagwudu siya, tawadda'a pakasala kafayhi, nagwudu siya, ang panahiwasan indua padliman niya, sampay lianuan niya marayaw indua padliman niya, mahuli ang pa siya ng gumgum makatuo, pag-uwas ang panaisab siya, lang tahimanggit sin tubig makatuo, ang pasyunga, pag-uwas ang paniyahiwasan, in bayho niya, makatuo, pag-uwas yan to, ang pahimaghukasin, lang ta, dua wukton niya, makaturamik yan, ang panasya po, in unya, makaminsan sa po, pag-uwas ang paniyahiwasan, in dua sikin niya, tub-tub pabuko-buko, ang pasya namong law na ahbabtu an uriakum kayfa kana tahuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rida ako, masub ako, iban kabayaan ko lang na in hipakita ko kanyo in mangbiyadiin in kaaunan sin pagsutsi, paglano, pagwudo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kaulaula, ni demonstrate niya to,
amo yadun kita niya kakahinang pagwudu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo yadto mga panahon Islam in kayfiya at tawakan hantang sin pagwudu nasabot law kasing kasahabatan ha pagwudu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sumunod ka tuan kita lumabon pa. Yadto na long time biya mga amin hantang luparagbos sin biya mga pagwudu amin long tanara na rito in pardo iban sin sunnah dahil ha mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga mabuhi ta magbalik in panumtumta mataod din kato bihan in pagwudu na aun kaibanan long ta magkalop pa si mga kaibanan dahil nga mga sunnah amoy in tungod pa paghugas lang tasin ini 5 yaon sa pabukton. Aun kaibanan bihan lang ta pagganiya hapanagnaan kaya hukasan niya na yung padli man niya. Iban na sintakulaob si 5 niya yaon. Bang maabot na siya maghugas sinamin 5 niya maripasi ko ini. Di na siya kuan sinamin gulamay yaon. Maghusay bihan. Maghusay. Na iya tumalawain sunnat bang sa upama di tayad to hinangon. Amin lang tatumuy na magukas na dyan kita simbukton tamad to yan. Mataw di maghihinang biya ini. Di na sila magbalik maripa amin ni gulamay 5 nilaon. Sa harap na mari magtuyo yan. Paakuan. Naamoy at tuindeng ha mga subay na to kawaon inamuyin. Kapaiddahan dahil mga hinang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in sumuno lang ta amo na in pangadjian hikaupat biya na sinagina mo in pangadjian taron hatungod sin pagwudu ini aon upat pangadjian amo in nasabot ta na in 2 sin nakaunay to habihayaon lang ta tiyag na anta in hikatu amo na in pagpatarang sin bangbiya din kaagi sin Rasul nagwudu in hikaupat niya al maddatur rabi'ah fi nawaqidil wudu. Amuin lang ta makabatal sin ini pagwudu. Uno naman in makabatal kaniya. Diha naron ha ini mataod ini siabot kato dayon ha mga makabatal amuin lang ta ini sambuton namo hambuk-habuk kaniyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya ron ha ini lang niya al khariju minas sabilain min baulin aw madin aw wadi أو غدرة أو بساء أو ضرات ويسمي هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إن uno-uno na lang niya in gumawa dahil harwalawang hati dia pag yanong 2 lawang gumawa dahil ha ini kubol iban sin dubur at niya paunahan iban sin paulihan. Manjari in gumawa dahil ha unahan makawatalbihan sin pagair muna amunain ihi. Ikaruan niya amuin maddi longta amuin ini aun biya pagtawakon biya kuan amuin biya ano ba ini pagyanon biya luwaig long sin kuan luwaig yad tubihan gumawa atin niya manipis siya manipis siya makuan siya biya magtumakaan siya ha kuan na inhi ka tunia long niya ini wadi ini ramikyan bang ini gumawa siya ha ubos mag-ihi aun yan dahil ha mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tauri magpatimod sin pag-ihi niya hambuk yad tureng ha mga hika siksa kaniya laom sin pakuburan amuin hambuk wakto nagpapanaw in Rasul iban sin mga kasahabatan in 2 yaon long helon sin kubul yaon iaadab sin Allah subhanahu wa ta'ala na hambuk na rin din harwayad to amun lang nyari siya magpatimod sin pag-ihi niya. Sabab na iyon, subay marayaw to di namin kaagi-agi ta magpawa si namin pag-ihi tayaw, bangaon dapat amuin ini hito lukuson tahi ukos magtubihan supaya kumuha tod siya. Way makapin. Namo yan to.
Na in gumawa long ti dong niya ring ha amin ini haulihan isab dahil ha ini dubur. Tu isab ini nasabot doon haon. Kaisa niya amo na najis lang ta gumawa. Bangaon najis gumawa. Inyaon makabatal si namin wudu. In hikaruan niya bangaon hangin gumawa dahil ha laon sin ini tayaon. Sin buli tayaon. Damikian makabatal ito. Ini hikato niya, damikian amuin tiyo gumawa biha namin long taaw niyan waktu, di mo yado kasandalan gumawa na hadjaway roon, pauno-pauno. Bihan, kada naman mo na hadya, ito nagimuwa. Na inyad to, pagtawakon sin Arab long niya durat, nabangkato long niya igit. Biha, ito inkuan niya. Na ini ni, beta doonhan, ini hadas, amo ni pag-anunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam atinin nasabot unom ni tukatan hadas si tukatan ini biita sin Rasul di tay maunsin Allah taala insambahayang sinambuk deng kanyo apabila siya aun hadas gimuwa kaniya bat malingkan suway siya makapagudo amo tuin panagnaan lang ta makabatal ha ini wudu na inhi ka duwa niya. So ikarwa mga palawan mga kami Islam lamod din ang mga wakwatal sin budo nasabot diha inilong na annaw mustaqil habok baita sin kitab kay mga dato annaw bul mustaqra mustaqra atin na pagtuog mabugat in maksud diha ni pagtuog mahalok ko amoy nakahalok tod siya na tuog atin niya himakong lausin kay wanan na makusog pa yung hawok lang rin hamon likod sin electric pan amoy yan na nabangin kaunan niya atin nakatug siya mahalok to din tug niya law na idha kana sahibuhu muttaji'an bangin kaunan sinamon tao nakatug yan atin nagkukulang siya na inadtutan tulong si mga ulama mabatalin wudu niya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikausa paman nama falyatawadda lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in matain nilong na atin niya uno siya pangilahan mo sinta o sayo katuan pangilahan mo bang intaw yan sayo katuwa hukon atin niya bang in matayan bulat meaning intaw yan bati-batian katuan bati-batian na atin namang napipirong sa tayo mahakok na yan uno na tuog na paman na manong sinabi siyo nakatuog pagtuog din di kabalikan ko ang pagtuog nakahalok ba isang nakahalok palyatawadda lang sinabi sallallahu alaihi wasallam nasway siya mag-ayil pagmati niya bang siya mabaya sumambahayan bang nakahalok intog niya na mo na ko manisab na mabukong nahalok isa bang hatbe mga nakalipat-lipat hadjawyan pagpakabulat dagatuan biya lang si mga ulama nakakukumpit siya lang na mga ballpen mihayan pagubos nakalipat siya paghulog si ballpen nakasayura siya yan inyad to di mabatalin mo to niya sa ipiagan din di bang makimukulang-kulang na siya sampay na halok na siya himakok na na inyad to tanto nalawa na ipanganal amo yan to katulad ng karwa na ini katulad lang niya istitarul akli wa paqdu syu'ur bi'irma aw sakrin aw junun إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوءه بمثل بساء مثلا أو لم يتنقض hati niya pag yan nundun haon amoy kaya tabunan inakal niya hati ni ma nasing kaya tabu nalawa ba inakal nalawa din kaniya nakal niya nalawa rin nasayo ka nalawa siya rin ha pananaman niya nasayo niya pag-usyad to dalawa pananaman si nini hambok tao yaon sabab sin ini nahilo ka kanari tay maunin tao magsambahayan nahilo sabab na inyad to katantan ini wayroon panganal niya sin hinang niya bihan batin katani on subay siya ini pianganal mo inkigdot kahibal mo atungod sin parkala amin hinang mo yaon atungod sin ibadat yaon na supaya amoy malilay mo roon haonin hinang mo pardo ka wajib ka sunna ka amin simud na siya ha laun sinamin ammal yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala tawalong niya inta ubi ang mga kiangog na rupang na inyaon katahan di datay maunin ammal nila ito sin Allah subhanahu wa ta'ala
Na inamin kahalan lang niya sinamin pagtawon sinakal, tininlo paragbos niya, amo hindi niya kasayuhan, sinhambok ipon, uno nabatal kay na niya tawawala. At niya, dahil haruayad, turi niya malilaybihan nabatal at tawawala, inamin wudu niya. Biya lang niya sinamin gumuwain hangin ding buli niya, wayron dadto mga inu niya. Sa kaliin niya to, wala niya misan diungog. Ano na? Bihan, ampay mga ini na biyaway takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hadis sin ini aun yan biya mga maganganangan kita long tanabatal kita aun hangin gimuwa. Naman jariin syarat niya biya takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In syarat niya sinlong niya amin supaya ikaw magduarwa nabatal ka atawa wala inamin wudu mo magtubihan biyata sin Rasul banglong niya kiarungukan mo siya kimatingog at ina batal inamin wudu atawa way siya kimatingog sa kihamutan mimbaho niya na inya to nabatal daramikyan. Okay. Kami ito kata na. Magmapda ko man lang na kataw tayo manguran. Aun yan, pagyanon nila niya, utot biso. Utot biso ka doon. Utot biso lang niya. Hati niya, why sound sama baho? Amon din pangitaan lang, tasin, nabatalin. Falayan sarip lang sinda. So, imana niya, bang diin mano siya, ay namuk ipon lang ta, makatanto sin namin parkala, ini doon waktu yaon, nalawa yung panganal niya, di niya matilusa, siya nabatala tawawala, na inyad to, mabistayad tulong ta, ini makabatal sin udo niya, bang nalawa yung panganal niya, yung pananaman niya, inyad to katantan. Namad to mga katawte manguran, yung hikaupat niya. Hikaupat din mga makabatal sin udo, mga balakon hakamis, daw na mathud dakar, bibati yung kaf. Wala sabi. Amuin makaulin, sinamon, mafhum na ini naman sa bunta ini. Amin, makaulin siya sin aurat niya. Bibatin yung kaf. At in amun padli man na yun nagkauno. In nagkakumpit. At tawakan, gulamay ni Haji nakasagin ba ito katuan na. At nakaulin ba ito. Paamun uno niya. At inad to makabatal lang si mga fukaha. Although yun, mataw din niya mga law talilayan si mga fukaha. Dihay ni. Tao din mga kabtangan nila, ikhtilaf sila. In Nabi na Mayta, sallallahu alaihi wasallam, nung naman masa dakarahu pala yusalli hatta yatawadda. Siyusyulong na nakaulin. Sinamun long taurat niya, lalo si Nabi pala yusalli. Ayaw siya sumambahayang hatta yatawadda hingga bang siya nakapag-ail na. At niya mag-ail na siya muna. Ang siya sumambahayang bang siya nakaulin sin aurat niya. Amayad to, mga pahamis lang. At usog iban babae si Buda. Usog iban babae si Buda yan to. Na inini, diyan na sinari na matawad din dihay nilang takilap si mga ulama tungod sinamulong tapag ulin ini katuan sabab na nasabot aon ding mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na nangasuho siya Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya Rasulullah saba ko sa bahayang daw na usma idhabtu ahakku pakhdi pagos daw nabi nangatol ba ako tiyatol ko ilamon pa ako yan napasabat niya dilong nadakari. Sampai long tabi nakabinggel ba katuan nakabinggel atau nakasagi din namon lima kumon paamuin long taurat. Na long sinabi sa sallallahu alaihi wasallam tinasuwa siya na Rasulullah mabatal ako. Faqal long sinabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa mink. Inadtulong na part daring kay mo. At naging paisan, dabi na sa mga paisan kay wana. Ambok riwayat lang na innama huwa bid'atun mink. Amoy di meta. Hal huwa nang illa bid'atun mink. Amoy adto. Na inadto habay tasin kay wana daw na manona mathud dakar la yanqudul wudu mutlaqan. Amoy di dalil nila. At niya ambok kabtangan lang na in makaurin siya sin aurat niya di lang na ito makabatan mutlaqan. At niya amoy din namun lang ta bayta sa mga pukaha apanagnan bayta sa din dalil nila ikarwa inagay nila mathud dakar yan kudul wudu mutlakan in makaurin lang na namikyan inagay nila makabatal ini khilaf si mga ulama in kaya na ito bang tabi makita ang katuan amon imyan di makabatal atin yan bukon tiyood ba di mo yung katuan bukon tiyood nakasagid hadja bukon
plano yan to. Bukon maksud. Bukon maksud, ulinan niya. Sa nakasagid hadya. Ayan to, ha. Ini karwa, long na, natin niya, makabatal. Makabatal tuwod, bang siya nakaulin. Nariha ini nilong sa mga bang tiuod ka to. Sa iba'y talong na, man masada karaho, palitawad, da isiyos yun, imulin, sinaurat niya, At tiuod niya uyulinan. tiuod niya yulinan. Pag kaya namo nabok sa habat yan, ito na nga suwa Nabi sa salam, bukod na tiuod, nangatulad dya siya, sa nakasagid man to. Ang sinabi niya, to part na dyan kayo mo, bukod na ito, no? Naamo yan to. Ikatulong ka to, expression si mga ulama, lang na, yan ko do, idha kana masadakar, bisyahwatin, wala yan kut idha massa biduniha. Mamatanlong na, apabila, in pag-ulin niya long ta labay rin sa syahwat niya. Syahwat to. At tinatang syahwat siya imulin. At tinatiuod ka to na. Arapon long na bang wayroon day sa syahwat niya nakaulin sa siya di ra maka batal. So amo yan expression si mga ulama atungod sinini long ta asupaya sa gatwa mga di kabukatanin kaiwanan na kadakara lang lahat nakasagi di sa bora at tiuod. Na yan to yung mga call si mga ulama inshallah subhanahu wa ta'ala tungkol sinya ito. Ayun sumuno ikalimalong niya ar-ridda ka an yaqula kalimata kufrin fa innahu yantaqidu wudu'ahu bidhalik wa tubtilu sa'iru a'malihi at-ta'abudiyyah liqawlihi ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Suratul Zumar ayat kanumantag 5. Amo na in ridda hati niya mo pagbortad si nabo. Amo na in hinang lang ta nagbing siya pa ini kapupur puas niya nakasud pa ka Islam. Bialong niya sin amin makapamung siya sin mga kabtangan hikakupur kanya at ini mabista siya kafir. Na in mga yaon lang niya ini batal in amuin ka Islam niya in atin ka Islam pagka Muslim niya mabatal adapon long ta in Islam di magkabatal Di sa among ka Islam sa amin ka Islam sinambok mano siya mabatal. Bang ini biya na si mga yadto makapamung siya si mga kabtangan long ta ini mahinang siya kafir awak to yaon na mga yadtulong niya, mabatal in wudu niya, iban mabatal in kataan sin amal niya pag-ibadat. Bukod na wudu. Bukod na wudu. Sambil sin namin kataan sin ibadat niya. Ibadat. Tibaw sin ibadat niya. Adi tayo maon. So, beta sin Allah Ta'ala, la in asyrakta, la yahbatan na amalu. Bangkaw nagsirik na mauno na kataan. Mapakpak in kataan sin namin ini lagtatong ba sin amal mo. Maway yaon. Masiro balance long simba ang kalis. Way makapin. Na mo yan to. Sumuno. So, sumuno, mga palawan ha kami Islam, dahil mga makawatan lang na aklo lahmil jajur. Ano in pagkaon sin udod unta. Katuan? Bang makaunod unta, lang tari ha makakaon halal sin Allah subhanahu wa ta'ala, di makawatal sin wudu. Kana say na may maksud ding mga long tabi mga topic na pwede ni mga langon ha kami Islam kasupaya atin niya gumaan ka ting pag-agama ari kita kabukatan sabab naon ding mga katotay kamanghuran kaywanan iban na si makamaasan kaywanan ati ko para sinamon ka kulang sin pamaham katuan mang sila nag-ayos sa buhat makainom tubig mag-ayos magbalik sabihin pa nga nila, in panghati nila, wag sila kainom tubilo, na mawatal nila ayil nila. Hat makakaon kayo bihayan, damik yan. Mag-ayil magbalik. Na inad to, hikabugat sin pag-akamata. Bang tari kapahaman, in aturan sa talong tabi mga parkala, biyay tagato, in makawatal, haamun wudo. Narihay ni, kabalikan ko, dahil mga hiyalal, sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaunon sin kita. Bang sa pamahalaw mudo kita, nakakaon kita, nakainom, sin mga hiyalal sin Allah ta'ala, di mabatalin, wudu ta. Uy, rayad, doon na mabatal. Except, malaingkan, bang kaon na kaon, unod unta. Unod unta. Ini auntod kawit si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likawli ahadis sahaba, di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sin kabtangan sinambok sahabat, lang ta, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, minagini, anang asubo. Law na atawad min luhumil ghanam
Uno ya Rasulullah, biya kato, mag-ayil pa ako, bang ako makaon, unod, kambing. Kambing. Kaal lang sinabi sabi, in shita. Bang ka mabaya lang na pag-udo ka, tawadda. In shita, pwede tawadda. Bang ka mabaya, na ina ko mag-ayil. Hati na mag-ayil ka, makajari, di ka mag-ayil, makajari ra. Bang unod, kambing, in nakaon. Amuyad to, in baita si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, naman jari, in sumuno pangasuon na kaal, atawadda min luhumil ibil, ya Rasulullah. Anatawadda. Anatawadda long na min luhumil ibil, ya Rasulullah, na biya di ni sablaw na mang tungod pa unod untay na kaon ko. Uno, mag-ayil pa ako, magudo pa ako. Kala lang si Nabi sallallahu naam hoon lang na pagudo ka bang unod unta in nakaon mo. So riyan ni matarang in dalil mga panahama Islam natin niya beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang tungod pa unod unta na way dapat suway ka mag udo karna apagatud si Nabi sallallahu alaihi wasallam makaon. Makabatal ka tuwa na amoyan to. Although ini dita na hiway tayo makilap dihay ni in mga ulama mga fukaha namikyan, ano sa hilap nila tungkol sini katwana? Sampai kaya way talon na anna jumhur min as-sahaba la yarawna al-wudu min lahmil jajur. Kaya way tadihay nilang na in mga kamatauran ng mga kasahabatan at tawakan jumhur ng mga sahabat apa nga to nila katwan lang na di na sila magwudu mang sila makauno no. Ununta. Sabab na lang na in hujja nilhin anna hada al-hadis mansukh. Pangatod nila inilong na in hadis na sabutin mansukh na long na. Wa bi kaunhi jamahir min as-sahaba wa min bainihim al-khulafa al-arba'a kanu la yatawaddauna min lahmil jajur. Sabab may ta na kamatawaran din kanila diha mga sahabatan lamod na rin doon in mga khulafa ar-rashidun katuwa naman upat ini na in sila long na di sila magudo bang sila magpakaon unod, unta. Na sumagawa, mga panahon ha kami Islam, pagka nasabot sin Nabi, long ta, atin na papag-aylong kita, bang kita makaon, na ikay wanan kiyawa nila, in subay dar mag-ayl ka to, padik bang siya makaon, unod, unta. Amo yan to in explanation ka to si mga ulama, tungod hayan. Namikyan, aon, kaganapan komunity o katuan, amo nasabot sin, long ta sinamon doon pa kami na ngadjik-ngadjik biyayan, ambok na ha, mabos, deng ha, adhar, long tamon mga missionary diha long ta naghihino-hino kato ang kauna na para kanila long na di long na makabatali namon mag-unod magkaunod unta sablang na in hadis yan daw nakabtang si Nabi sallallahu alaihi wasallam aon yan daw na suy-suy nung hayan aon long na tumpukan jimato long na biyan hantang long na may hati na nakayan ni Nabi papag-aylon jimatulong na tumpukan sa mga kasahabatan na nung haong katan na nakaon sila unta lang nakatan doon. Na manjari lang na yan na amok din kanila nakautot. Na nakautot amok din kanila na paigay nakapag-ayil na sila katuan. Mas nakaunad, mas nakautot din amok din kanila. Na di lang na mabayain Nabi sallallahu alaihi wasallam magpangimbaras sa mga suwon na yun nakautot hay doon. Tidog ka mo na pag-ayil ka mo. Wala in Nabi imyan bayad to. Sabi na ay bedo katuan. Makaluman. Sa alaw na iyan niya siyusyuring kanyo ay katan sinakaw nununta at tulahan ka mo pag-ayil ka mo katan na imaksud lang si Nabi sa samituhad to bukod imaksud makabatal in pagkaon ununta sa intarget si Nabi sa salam hasupaya makapag-ayil in nakautot karna nakautot siya na batalin ayil niya bukod na karna siya nakakaon ununta amuyad to invita sin mga long tafukaha kaywanan sumagawa abok kitab na may takatuan lang na inini la astalaha in kissa ini biya dagbos mayroon puunan niya sampay biya takatuan wahari yung kissa lang na da'ifa min jihati sanad wa munkara min jihati matan in kissa ini lang na biya dagbos atin niya da'if lang na hasanad namikyan munkar hamatan sinamon kissa atin niya wala nila ini biya mga hinang hudja ini katuan atin niya miyato sila pa amon lang na inabi na may ta papagudoon kita bang kita makaununod unta sinasabihan to liamod nila din hama makawatag sin magudo simudo amo ni makaununod unta wallahu a'lam bisawab mga parang mga may dukatuan na manjari namin kahinapusan niya long ta beta di masul mar'a bi syahwatin id qasdu syahwati kawujudiha naqidun lil wudu bidalil al amri bil wudu min man massa dhakar لأن مس الذكر
يثير الشهوة ولما في الموطأ عن ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. So doon ini lang ta amin makaulin kau babae aun sahawat inyad tu makabatal. Bihan. Sabab lang niya misan hadja amin maksud aun sahawat mo maksud bihan hambok babae. At ini menjadi komisan biya mga imagination long sin kuan yaon. Biya mang kuan hadja kau magpasud kau sin panganal mo ubusiban sahwa mo mabatal. Inudo. Kabihad din kuan niya. Sabab lang niya id qasdu syahwati kawujudiha. Amin miyaksud min hambok babae sin wala siya roon biya da sin yaon. Biya da sin kiaulinan mo siya biya da sin kuan. Biya in maksud niya roon na ini nilang niya naqidun lil wudu. Maka batal sin wudu. Mang bisahwa Bisahwa. Bidalil al-amri bil wudu man massa ad-dhakar. In dalil dakula long niya amuin pagdaak papag wuduon hisiyo-siyo na in naka uling sin aurat niya. Okay. Amin hatinin tungod pausog. Sabab in pagulin lang niya sinami in aurat niya yon iban sahwa ay inamin pagulin niya yato ini mahinang sabab sin sumudin sa hawat niya. Bang niya iulinan. Bukon biya simbeta mo kain na inya to narugtul sadya. Bukon siya tiuod. Sabab nangatol ladya. Nangatol, no. Bukon amin kuan. Na pag amin umulin kaw yadto at inamahinang sabab yadto gumawain sa hawat sin ini hambok mano siya. Na biya lang nga simbeta doon ha muwatta kitab sin Imam Malik riwayat dan kan Ibn Umar qublatur rajul imra'atahu wajassuha biyadihi minal mulamasah paman qabbala imra'atahu aw jassaha fa alayhi alwudu. Biya ta doon in pag long niya amin pagsiyom sinambuko suga asawa niya ataw mangulin-ngulin siya mananaw-sanaw siya bihan haasawa niya na biya ta sin rasul hisiyo-siyo in nakasiyom haasawa niya iban nakasanaw haasawa niya suway siya magudu. Amad tuin kuan niya indalil niya hati niya aun sa mananaw bihan na mananaw yato nito on nasahwat niya aun maksud niya bihan ataw simiyom siya bihan hangkan na katuan Allahu alam atin niya labi lang ta Allah taala labi makaingathan atin niya maray katuan hangkan na tuwi mga nung tataka syahwat mabatal siya pasal na kabiyaksan mang kita taga syahwat ini natin niya on nadja biya naman nakatuan on nadja biya gumawa biyan labi-labi na pasalin inasawat on halal ka mayroon pag duwarwa madtubihan naman din biya narito siya ba amon law taala al-kharij min as-sabilain nasawab namang to nanguling-uling ni syahwat biyan narakalaon na on nadja at ada kala gumawa bihanin maddi lang mahinang sabab ito mabatal na yan amay din kabatal hanggang na yung mga pukahaim yan bang taga syahwat daw ng pag-ulin na mabatal na iyan din paghali dito mga katawtay manghuran aso pa in amal tari malupas amoy in naghinang hadya kita tuy inyag to katantan di tayo maun sabab na biya na sinagi in ibadat pa Allah Ta'ala iniyaon limilimbang in pagsutsi atawa in pag inkasutsihan amo na in pagwudo bang sambayang bihad to insyaallah na manjari in sumuno lang ta doon ha amoy in pangadyan tay ni ma yustahabbu minhu alwudu kati so amayad to mga mga Islam ambok na mga kasugbat ko to man ito tungod sinamon pagsagi din niya ini mga mga Islam bang sopa long ta tiud mo tuod na nagin sakit sa tayo man syahwat ka tuan na naon waktu biya mga atkaw biya mga nung ta nakarugtol hadjaw sa tuan na bukon mo tiud yan to at mga nag-gain pa isa sino sa babayad to na kamataw na sa mga ulam na may ta ina to di makabatali sa yan to asa na mo ko na to tiud at inaway syahwat ka tuan nakapagbinggil hadjaw at na ibutang tabi biyasin ha mga paghadjian yaon pagtawapan sabab na di mo na ito katanggi ang mga yadto. Na inyadto, wayron sa ito sumud sa hawat sintaw. Sabab yung maksud nila nagtatawap ito, alam mo ibadat sila kataan. Na makasagid ka babae, waktuad to. Yung mga yadto.
Di ka to makapikil biya mga law mo, ini mangulin-ngulin man to biya. Ano na. Bihad to. Atin, ibang mayroon na syahwat sa gatuan na sakit mo biya. Doon. Salta, amoy niya napihi siya sa bibintay niya. Karena ini Abdullah bin Abbas, nabihad din kaniya. Lang na in pag lamstein doon yan, ha mga ayat na sabot, inyan lang na jima, maksud pa jima kaki. Naman sa to. Amoy yan to. So, manjari mga palawan hakama Islam, lumatun kita pa amuin lang ta. Nakapin-kapin ha, katuan. Mayustahabbu minhul wudu. Amuin lang ta. Piyag marayaw. Piyag marayaw. Amun lang ta. Hapag wudu. Amun lang ta. Hati na mangkaw kawa sumayang na mabudo kaw. Nabudo. Muna. Amun panagnan ini. Sahibus salas. Katuan ha? Salas. Sahibus salas. Wa huwa man la yankati' fi ghalibi waqtihi bawluhu aw rihuhu. Ini niyamon mga tao lang tabiya tagasakit ba ini katuan? Amuin di na makontrol. Aun niya nanam niya di na kontrol biya magwa na dyan namon ihi. Ding kaniya. Magwa na dyan ihi. Di na makontrol dito. Na atin niya piyag marayaw in sa kahawa-kahawa siya sumambahayang magwudo siya. Di na ma-preserve na wudo niya din na zuhur. Banto pa asar. Sabab na pagkuan aon biya. Gumawa katuan biya yan. Di na makontrol. Ito biya sakit na sa katuan. Sakit na yan. So piyag marayaw atin na mamaupo siya. Pag-usan pa siya magwudo magbalik. Ang pa siya sumambayang. Kawa-kawa siya sumambayang magwudo siya. Amo yan to ha. Na labi marayaw, long ta, in kuan, amin dia si mga yaon, long ta, makasambong na ako. Amoy in, bang siya, ubos inisutsi, sing kuan ito, hari pa siya makapagudo, long ta, ini manghi siya ito, lanuan niya. Amoy butangan niya, tampulan, butangan biya, mga ununo. Gapaon niya, biya, mga uno tayong pagtag nila, ini napkin ay ano bang babay napkin kuan ano ba yung pagtawag nila yan diaper yan nabutangan na to yan tinamisan siya tumo awak to di siya mabatal at niya sibo dayon kaawnan biya mga tubiging gumawa at hangin aw ni sabihan hangin di sabi magguwa aw niyan biya makakatawa wala sa na di ba magguwa na hadya na amo yan to. Atin niya, sway siya magudo. Amo yan to. Na yustahab lahu lang na an yatawadda ni kulli salatin. Atin na piyag mustahab, piyag marayaw ka niya, in sway siya magudo, piyap-piyap siya sumambahayang. Kiyasan al mustahada. Atin na, kiyas inimad to pa amuin, babae amon, aunsan mustahada, babae lang ta, aun sakit niya, di magulong yung pagdugo niya. Amo yan to. Amo yan to, sumuno ya, inshallah ta'ala, nila siguro kalasan. Al mustahada to, wahiya man yajri alaiha ad-damu daiman fi ghairi ayami adatiha wa yustahabbu an tatawadda li kulli salatin ka sahibis salas liqawli alayhi salatu wassalam li Fatimah bintu Abi Habish thumma tawaddai li kulli salatin. At niya, inamin pag yanun mustahaga, amo na imbiyata si nini Guru Takalasan, na doon, amo na in baba ilong tari na maghundong in pagguwa sindugo niya. At pag yanun nini, dugo sakit. Sa babukon siya kabiyaksahan, biya simbaba ilong ta, aw niyan, long ta pagabot pito adlaw humundong. Bihan, ato pila-pila adlaw na humundong. Inamin pagdugo kaniya. Sa babamod tuin kabiyaksahan niya, sa mga kababaihan, asalamod tuin tabiat nila. In pagdugo nila, sa maghundong siya. Nabangyad tuin siya long ta, wayroon na hundong sinamin pag-uno niya, ibutang ta, in amin panagnaan, way pa jimadyato kaniya, in pagdugo niya maabot pito adlaw humundong, hika ini 8 adlaw masiaon, manjari na siya sumambahayang, hawak to sa maglano siya, mantuwihan, o siya maglano yadto, lawta ampa siya mag-air, ampa siya sumambahayang na. Sabab niya to katan, in kabiyaksahan niya, asalamin adat lang ta, kabiyaksahan, maut pito adlaw, humundong na ini uno niya, inamin dugo niya. Bukod na kabiyaksahan niya. Bukod na lang ta, amin tabi at to, damin ini kabiyaksahan niya.
Nalong niya lawitod marayaw tiap-tiap sambahayang Magwudu magwudu siya. Okay. Bihan biya damikyan biya simbiyata na muka inatungod siya namin salas long ta. Amin tungod pa amin mag-ihi yaon. At inya damikyan bihad tura magbutang na dya siya ini tampan bihan. Biya simbiyaon maluhay na. Awan na mabitahi pag kuan bihan. Diaper bihan. Bukod na dyan bata-bata namin. Maon pagpuputos ka tuwan, putuson na dyan. Ayan do. At nadinig siya makatuwan, mo sa amon. Ikatamba na supaya. Long niya, in hati niya, tiap-tiap yan to, biya dalong niya si namin aon salas niya. At niya tungod pa usog. Masahe mo salas pagtangon niya. Biya da sing kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok babae, hambok sa sahabiya, kan Fatima bintu Abi Ubais. Long niya, pag-ubos long niya yadto, bang sa pamakuan, bang mawut na inwakto, na pag ini hukas na kao, pag-ubos yadto, ang pakaw mag-wudu. Hati-hati sambahayang bihad to. Yan yung advice na biswa. Mating na advice ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung hinapusan, katuan na, inshallah ta'ala, yung hinapusan, ding mga, ikatuna, katuan na, hinapusan na ini. Ikaturing ha mga pagmustahab natin ay pagwudu, mustahab inukuman niyan. Man ghassala mayitan o gashara hamlahu. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil. Wa man hamalahu falyatawadda. Ikatuo amo na in lang ta mustahabin pagwudu kaniya, isisiyo inamon nakapangligo mayat pa nakatuan. Kaya siya nang ligo siya mayat. Tatawagan lang ta nakaurin sa singgin paisan. Sa aba pagdaan niya katanon sa una, dahon mo mayet, pagwas na kaulin ka sinamugin paisan. Na inyad to, piyag marayaw in magwudu ka. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu no naman ghassala mayitan, palyagtasil, isiyusyo in nakapagligo lang na mayit, na palyagtasil, mamayigo siya. Wa man hamalahu, palyatawadda, isiyusyo nakarakan niya, natin na nakaulin singin paisan niya katuan, palyatawadda, magwudu siya. So magawa lang si mga ulama, walim لما كان الحديث ضعيفا pagkalaw na yung hadis ini nabilang sa da'if استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا atin na minsan pa lang tabi mga hadis ini nabilang siya kasi pwede as da'if weak hadis siya na piyag marayo sabi si mga ahlul ilm in magwudu siya haamin lang tamang siya nagkapangligo mayat katuan na tawakan nakakumpit siya sinamon amon ginpaisan sinamon mayat yaon. Ihtiyatan paghali ini lang sin mga fukaha tungod ini. At ini lami marayaw in magwudu. Minsan pa lang tabi mga daipin hadis. Piyag marayaw in magwudu. Amayad to mga talangon hakamay sa amin inshallah subhanahu wa ta'ala. Inding ha mga hinapusan lang ta kiyaway ta amin mustahabin pagwudu kaniya. Inshallah marid dito na katuan na inamon tubtuban ha. Inshallah yato na biya mga ini miyakot lang tayo pangadyan ta waktu ini. Inshallah ta'ala pagbalikan na to dakuman manjari hasusungon nito lang ta amuna in paslur rabi. Fil ghusli at tungod sin pagpaigo junub. Inshallah ta'ala. Tungunahan ini katuan. Susungon na to yadto tungod pa pagpaigo junub na ipagsambatan si mga sila ahlul ilm lang ta aun waktu in manusia amin magpaigo ini junub bihan bang long neri maingat sin kaypiya niya sin aturan niya bihan na aun waktu long niya wayron na siya nakapaigo. Misan siya lang niya lumugom lumakso palawm sini ni dakat yaon bangyad to iniwala niya na hinang mga aturan nito na biya da siya sinway nakapaigo. Biya da san singkuan long tinaway na sutsi katuan wayron na sutsi deng hajunob da kun biya da hato so pa ma long mo biya sini ka ini magwudu ka lumakso ko palawm sini ni swimming pool pa ma di mo hinangon ni namin kaypiya yad besa sabot ta ka na wayron ka nakapagwudu wayron. Minsan pa ko nagniat magwudu. Minsan pa ko magniat magwudu. Bangi naturan wala ko na agad. I mean lumakso na hadya ko sa hilukon mo nakatantan man to biya. Wayron nito. Suway mo ra maaga daming biyasin kay piya yan. Nabiya na si mga magwudu kay walang katuan, mga gripo biya yan, namon bukto nini. Basta unad jabihan niya. Di minsan hilukon. Di minsan hilukon. Biyan to. Bayho na mikyan. Sa Bulacan hadjabihan bayho. Biyan to.
Namo yan. Hati niya, wala niya nakain namin pamando dahil nga Rasul sallallahu alaihi Alaihi wasallam. wasallam. Narito na dyan kami, mga katote mahuran, waktu ini insyaAllah, murah-murahan. Amin nakakakita niyo biya mga patumtum. InsyaAllah ta'ala, akalo mabuhi dahil sabi biya mga panghati na to. Dahil nga panagnaan bihan, sampai pa waktu bihaon ini. InsyaAllah ta'ala, bang ini nakaamu inhinang ta na tutuhan tayo to. Insyaallah. Ang sa upa mga wala nagkugdan iban simbya mga kiyabayta na mo amin na uno ini napapatukon na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab na ini bukon din kamo ini. Impunan ni ring Rasul sallallahu alaihi wasallam si mampay marikato taniyo katantan. Insyaallah. Kanabi na sinagi na ini pangasubusin Allah ta'ala kato tanyo amo na yung programa na to paay na tadhabon. Harap niyo napakain. Na tanto na hadya, suway kita niyo magbing madto Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita niyo makoy pa malayo. Ha? Papirro ilallah. Pakoy ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuk ko po Allah. Kaman na ka sumuok. Bukong ka makoy. Yung pagsukok mo, atin na, tumaytay ka, oray ngaran ka mo yan. Haaturan niya. At supaya madawat na tuin rida niya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na dito na hadya timubto. Nakulo unin kwanta ini balikid to kalo ini biya mga bangbukon sabto ahad basta bihad to na in biya mga programa na mo ini atin niya hauno kami makasakap harwa waktu yan insyaallah ta'ala nawang namo kasakapan karwa insyaallah hinangon namo insyaallah sabab ini aun mga parkala long taron hay ni amon di na mo katutukan sabab aon deng nga mga hinang long tari katangkisan suway adto biya mga kaunhanta aon waktu bukon kami in magkakunahan bihan sa jasing ginawaran na mo aon waktu pagkakuna gunahon kami sing kaybanan nasabi to sa na mo yadto kadtuon ni namin mga ini gunahon kami yadto bukon yadto biya mga longta kami inamuin longta iban di kayo makajanji kaniyo aming katahan bihan maalop na mo income mo sa sumagawa doon na yan insyaallah murah-murahan mang hindua kita pa Allah ta'ala bang mayan ini to katahan mamakbul imbya mga angan-angan sing kami katahan Allahumma amin doa ikat alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله